Halo teman-teman, sekarang kita mau ke taman. Aku juga bawa ini tuh roti buatan aku. Tamannya dekat, gak terlalu jauh, jadi bisa jalan kaki. Dan ini cuacanya bagus banget. Suami aku baru pulang kerja, langsung kita bawa ke taman karena aku pengen ke taman santai-santai karena aku udah masak, jadi nanti pas pulang tinggal makan, cuman tinggal manasin aja. Sayang, udah mau nyampe guys ke taman. Itu kayak gini guys, kayak lencak, tau nggak lencak? Tapi kata suami aku nggak bisa dimakan. Pasti dia mau beli minuman. Kita lanjutkan perjalanan sambil nunggu dia beli minum ya guys. Itu masjidnya baru, bagus banget guys, beneran sumpah nggak bohong, bagus. Dan kalau di Turki itu kalau ada yang lancip kayak gitu ujungnya, berarti itu masjid ya guys. Tuh kan suami aku udah ada di belakang, dia tuh cepat banget jalannya. Nah, ini dia tamannya. Nah, kalau di sini itu taman selalu ada. We are not bring this for camera. I'm forget tripod. Nah, ada permainan kayak gini guys. Pokoknya setiap taman ada permainan, ada tempat duduk. Pokoknya enak banget. Di sini sepi guys. Ada sih orang cuma 1-2. Di mana sayang? Where? Here? Yeah. Maybe this here empty. In there. Yeah. Because we will make video here. This is sunny, yeah. This is showing. Tuh, di sini juga ada orang-orang lagi santai guys. Di sana juga ada tempat main buat anak-anak. Kita mau duduk di sini. Udaranya enak guys. Itunya kita duduk. No, up. This right. Come in this side. Jadi pas kita lagi di taman, ada yang pengen ikutan.
Ada kucing guys. What happened Yao? Yao, I will make video. Ternyata ada kucing yang pengen ikutan guys. Kucingnya bagus banget. Tapi dia kayaknya agak usil guys. Tuh kan kalau udah di video dia Sekarang waktunya kita makan. Sayang, this cat. Cat Yao. Kucing go. Kucing go Yao. Kucing, aku lagi bikin video, please. Kucing. Açık kutuya. Kutuman kalk kuta. Sayang. Kutaman içinto. Kutaman içinto. Sayang. Kutaman içinto. Kutaman içinto ya. This is hungry. Give to me. Give Oh. to kid. What the fuck? Thank you, my love. This is hungry, my love. Go. You give to me one piece. Yeah, then. Yo, give to me one piece. My love, you must be a cautious. Give to me. Huh? This. Gel. Sayang, go to Okay, yeah. far away. Calm down. Yeah, far away. Calm down. Kucingnya ganas banget guys. Ini tuh aku rotinya aku isi keju sama coklat. Pas aku kasih roti dia langsung makan. Bener. Kucing di Turki sukanya roti guys. Tuh. Nah. Aku makan roti yang dalamnya mozzarella. This cat hungry, yo. That's why I always here. Yeah. Karena dia habis ngasih kucing, aku suapin. But this cat like bread? Yeah, can be. This is Turkey. Jangan sampai ini lagi guys. Udah habis. I forget bring tissue. No problem. Near home. Ini tinggal yang coklat. Aku buat ini sendiri loh guys. Kalau kalian mau resepnya ada di deman_makan 714.
Habis. And he have not coming again. Yok, yow, yok. Because cats say to you, thank you. You are welcome. Huh? Yeah. Finito. Wareg tuh. Wareg atuh diberi pang badagna. Ya, wareg kan? Di dia mah ucingnya resep roti, guys. Roti keju. Gusti nu agung. Sekarang aku mau minum. Ini tuh rasa nanas sama mangga di mix, guys. Di Turki campur-campur itu udah biasa. Segala dicampur-campur. Ini tuh enak banget. Ini favorit aku. Dan dia belinya yang lemon. Asam, guys. Aku sukanya yang ini. Itu cocok banget buat santai-santai ya, guys. Nah, di sana ada anak kecil bawa sepeda, ada cewek lucu banget, cantik, dan yang lainnya itu cowok. Milo, this is bau. Berseri-seri. Kita pulang, let's go. Karena ini udah jam 6:30 malam. Saat catch? What? This. Give me your phone. Tuh. Udah jam 6:30, guys. Tapi masih panas ya. Waktunya kita pulang. Come. Nanti besok kita jalan-jalan lagi. Here can be? Huh? Here can be? What can be? Can here have way? Banyak orang. Milo, Turkey park in like this. Huh? Turkey park Hmm? always have like this. Yes, like This is child playing stuff, yes. and this all thinking. Hmm. Yeah. All father and mother here for child. Yes. Yeah. But this is already 6:30, but still have sun. In Indonesia, Yeah. 5 yolk. Because now summer, right? Yeah. Come. Huh? Come. Wrong side. Here maybe we go another place, another way. Yeah. Why? We walking like this, no problem. Come on. Jadi guys, di sini tuh udah jam 6:30 malam. Tapi karena ini summer, jadi masih ada matahari. Nah, kalau summer itu biasanya waktunya lebih panjang. In summer, this is a long day, right? Mm-hmm. If cold season,
short day. Short day, right. Kalau musim dingin, short day. Itu artinya lebih sedikit. Kalau summer, long day, artinya waktunya lebih panjang. Kayak kalau kita puasa di musim dingin, puasanya lebih sebentar. Dan kalau kita puasa di musim panas, itu lebih lama, guys. Hamas. Not hamas, panas ya. Panas ya. Panas. This is panas, not hamas. Panas. Dia selalu kebiasaan bilangnya hamas. Well, panas. I think this is new. Yeah. New building. New building. Sayang. Okay. This is too much. Yeah, this. Long way. Yeah, coming. Yeah, you a little bit walking. Yeah. Huh? This, huh? This is, you always wonder. Backside. This backside. Ini ada bangunan baru, guys. Iyo. Kucing di sini kebanyakan pada apa sih? Good looking ya. Kita jalan-jalan, guys. Aku nggak tahu ini di mana. Oh, ini di belakang apartku. Sini juga ada truk ya, guys. What is this? Small truck. Small truck. Oh, ini di belakang apart, guys. Aku baru tahu. Jadi di sini tuh nggak semuanya apartemennya bagus ya, guys. Ada juga yang biasa aja. Tuh, ini ada bunga. Fuchsia cantik banget. Small Eric. Baby Eric. Eric? Ya. Oh. Nah, ini tuh rasanya kayak cermek, guys. Bune? Huh? Bune? I don't know. This is for doll? Maybe. You remember? Chala? Yes. Huh? Nah, kalau itu cala. Itu asem kayak buah mangga. Mangga mentah ya, guys. What is this? Huh? I don't know because not completely finished. Dia juga nggak tahu. Fruit. This is fruit. Bisa dimakan nggak? Can we eating? No, this is not be. Oh, Maybe No. next month can be. Maybe after 2 months. no, I I don't mean know. this is fruits. I For don't it. know what name. Maybe. Jalan-jalan sore kita. Ada truk lagi.
Dan sampailah di apartemen aku. Tuh. Nyampe juga di apartemen. Nanti aku mau jalan-jalan ke taman yang lebih besar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nanti aku mau jalan-jalan lagi ke tempat yang lainnya. Bye bye, see you in my next video. Aduh, aku udah capek banget nih, udah ngos-ngosan guys. Bye bye.